Gĩcunjĩ kĩa atongoria kuma ithũĩro rĩa bũrũri nĩ mendekithĩtie Spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula atuĩke mwaria wa ndũrĩrĩ ya Luhya. Marauga gĩturwa kĩrĩa anyitĩrĩire nĩ kĩramũhe ũhoti wa kũmatetera kũrĩ thirikari nene. Wetangula nĩ orĩtie atongoria gũtuĩka kĩonereria kĩa ũiguano nĩguo kũrehe thayũ ũrĩa ũgũteithia bũrũri gũkũra kĩwonjoria. Tukue wazi, tukue open, let us declare Spika wetu Moses Wetangula kama Luhya kingpin. Badala ya kwenda hivi kupretend, leta tumalizane na hiyo maneno leo. Tujue kwamba Western iko na kiongozi mmoja ambaye anaitwa Moses Wetangula. We must speak for the welfare of our people. So as we move forward with this union, we must start doing a blueprint that will change the lives of our people in Western Kenya. Saa hii watoto wanaenda KDF, tunafaa kuomba. Tutaomba nani? Ni kina Spika tu na kina Musali hao. Hakuna watu wengine. Ni hao hawa. Kwa hivyo lazima tuamuke wana Western, tushikane venye jamii hizi zingine zinashikana. Unaenda mkiwa timu kubwa na muko na numbers, muombe chenu kwa serikali. Wote wale ambao labda wako kando, mkiona mmoja ako kando haonekanangi kwa hii caucus because iko TV, na tukienda tunaonyeshwa kwamba leo tulikuwa mahali fulani. Muarudishe kwa njia, mwambie sisi lazima tuungane ndio jamii zote zituheshimu sisi kama jamii ya Western region. We must not tire preaching about being one unit. Kama tunafanya kosa, tufanye kama region moja as one. Kama tunafanya mazuri, tusimame pamoja as one.